acak tangi asin kamda dakpa isu Krista tamim salam penarake lam sadaber Zarmi mabang dajong akatsa paindang kuliasatsa tanay daki asin oktan ujang karaki lam sadam nabache Zarmi kuda takam kamzak Zarmi chumbi badam ataluka kuda kamzak karo ibaindang kuli karasi zasoshe tanay idaki noktakar idamji kuli masadang tamasa tabal naba ka amang babordam na tong di bangsa ni timabor nong alira sanokche niatsu uzu kibungdang amang babordam me kenang ratano tame imtsur yumar tame tim tam tokrong takangshi nong alidang yariba sui tabal naba o ka shiner 2021 September 3 ka 2022 September 3 ka 2023 October 3 asam itam accident landong tam tim dam nong amang babor tame atianu tame pormadam sor tame tamang naksasara sadam den alirong san tolo ake yaryaruba nanok achaktang niasurzo kibunge zengtong aro ake pelar dam shidetse saka iba media janga isu tanong nanok achaktang pelar charme nanok manani mua chamano ta uzu tamang sara sadam asir iba taballaba o asnotan tamasa lamsa daber ni charmuka tamasa yamay azangar Mezong Samuel tapo asam tukung terser tuku Asir Samuel ain Asir kibuba patan liasa Asir pa o katanga alinong mecak taksa Samuel ain ba Asir patan cangram atan ba Samuel cangramu cembi pa o katanga alinong mecak taksa ba ama takam kibung cangramilan nani pa kuliah sa sosye cangram den ng sanga iba lai siba tukung dong ajim dakar Sangrami lanani pa kamlapa indang kulikar siner 2021 kam Sangrami uzu kibunga soshi tachimbi baka kenang sa janga ango asir ner kibungdangi tamang tolo karodar anong chi acha soshi kanang sara sanama tashi anong chi kanang sara sanama Sangram na yimli filma che akin jang nei ta sara sanama asir Sangrami chimbi baje atang chi asang sanong atalok sa soshi September 3 ka aunong kangarang chicha tama tamulong makai tasjisa sirangba mabangka liasa saka Sangrami tangosa siba makin tanip sakatsa asir Sangram da chimiba nanuki sara saramba ki takam arisha katsa da Sangrami ashi yamachi liarur kalan ano 2022 kam September 3 ka anang tang kasa tim da mokomen jagi atong saka Sangrami banong jagia alang daka arisha katsa Asir iba mabang nung chi tindaga ano Sangram talip na nga katsa mulong tater chacha anya kalidang tashimait mokumen alinong chi alimar imya alima tamanan lima nung alir sunong mokumen chandia churo saka Sangram tado katsa kamsa kalan na nyaro 2023 takam October 3 asam kari accident tolo nung achuro saka Sangram takam asa kamsa asir iba chi ni ninoktang malaban nunuki anyak payong Sangrami takam makatsir ta kinang tsatansa chumiyalasa kajasir achi mataloktan Sangram tanalay tamiyam kinang tsatan ner kinang achak long chumar kalan matsi paket ter alia ki magkatab achi masidata achi prokang tashi asir yamachi anyak pa changa Sangrami ipa timdam landong ta sitsa landong nungi Sangrami kamzak asir iba kamzak pa chi tanne takam tambang nung tarak magataksa Third kada merak sadaksa asir Sangrami kamzakpa intang tisangmang tronong tisangmang Sangrami alangzak iba machi Sangrami kamasam dasi kansu kidip metang tangidang alima zimabungi bener cacapa temeneni tasitsi wara bener cacapa sedak tsa soshi merangpa temenen dasa aki kangadang amuk merena arisya uzu kibung aro saka tak kemalibat Sangram tak amang pa tak kemalibat Sangrami alang pa changcha tane takam Sangrami toksa asir ipa kuli amang pa bodam na lam sadaber anong chi arong Sangrami kaji chambir Sangrami kaji yak tak sener ipa chi asang danga anna kusya kutang asanok takam ni dia tasitsi war anongi asir tasitsi sa accident landong achuraka ipa nong chagi ipay takam masama dakser kuchangka tsakpaja ni metadalir ta Sangram monong syale nong chi Kari accident na sedang. Kari berang senok bo. Acak ci cowo samara li seba. Saka
구장가다 다락마가닥자 저놈이 들띠라가다 면석 당닥자 저놈이 단nep자가서 막 금석바 저놈 사야드냐 노 금석바 데스망자 알리마당 니 타나 쿨리아스 안ong치 저놈이 금석바인당 Ninukia tali chang jama dalai chen nanok takam nong akibong nong saka ibanchi changrem tenong nong kudang asno ki kuli sadir tamanan makasir anongchi tamanan maksadakcha changrami kamzak pa changrami lanani pa changrami takamarishi apulukse pa acak asusi changrem tenong sanga tamanan maksadakcha ni tana abang popodamdang iba kuliasir tangasyaja changrami manani muachak amen.